Tehang ning ni kaya pi parlok bas ngurit jong iba rambo kumno bancenya kat ya kanika ka akau ladal pitit akau lano la manu mo ya kini arteli anban bat ya kanika anban bat ka change akau ngani ka step by step kumno ba pencenya gitu arteli namar pi ini am hangni ka don ka email jong utu utrai ba ai ba pitit itu ka akau yo lese pitit akau khnang ba pinum la bandu ya ka akau jong pi dengan hikai khendiat hangni te ya pe jadu bakut khnang ba pin suk ma pi ki batit akau te ningkong ning shop dan kami kena ke email pi sedang na emo tu email utu em pi nem utu emo sedang na emo tu email te pi dan kaman pan ke email ka bamut ka tu ka kerteng email bu tu try hang ne akau te pi dan kaman pan ya tu ba namar ba pinon kami yo lese udang kan mau pe lada pi ai kan anban mo kan anban upan security code pi inem ka security code upan security code namar lada utrai udang kan mau itu security code supan be security code jong kan no haba upor recovery kan akau kan re yo lese utrai kan mau supan ka email pan ya kan ka email bakas dang na wem mo na ka kan ka email bas dang na wem pen menta uni utrai yang awala ai tengah ladep kopi ngan sulet ngan suan ningkong ngan suan ban bet ngan kwa bandri uni u change ka bamut pi replace ke uni change ka bamut pi bu thamai da ka tu ka gmail jong pi ba pi kwa ban bu thamai nrei ngapat ngan suan ban chuang ngan sabu hadin pat mo ngan hikai ka kamta te ngan an ban chuang ngan weng ka ni ka gmail han ka akau bat ngan sale hadin anda la da ta kha saus ngi te hoit men tangan an ban yang ne akau pe ngan an ban te tu try bangapan nga uklam kan mau syu ya security code te uklam kan mau syu security code I mean ngasupan be ya ka kanika email pet ni email usdang na mday pet menta mau tho lang prang kamu kadai tung kadai tu ka email jong utu utrai jong kanika akau te hang ni ngan sapan ngan sa I forgot security code nomor la klet security code te pi tu security code ang tu penyanai du khnam bun kham smooth khendial tenang tu ngan sa forgot ya katu bat us apulit boy ukut shau tu try jong katu ka akau te hang ni hikaya pi step by step ya pe jadu bakut khnang ba pin yo jing mentoi sa subscribe la pin subscribe sa follow ru stok artok iba rambo mo te ha ni kalong ka bajrongan batai step by step pi kan ni ka akau kam dai re bangatin regi dai besu I free dai iwe iwi nong seputar barat ba jong iba rambo te kulish bun ya pi sa sisen ngapan ban miang te ha hang ni ngala ban forgot nomor hum kan mau tu try re pi ru batit pila ban boost step by step dengan I tu forgot hang tu I forgot hang tu kan patok beng pi tu ka email te kan patok beng tu ka email jong katu ka akau bala tu ka mau tho mo katu ka email jong tu try ngan te hang ni pila ban I send code pi nam tu te hang tu pila nomor ngapan code no new try dengan lekpan bos I code pila ban suya call ringa ba ini ngan suya text nomor dang bun kam te hatu i kalau ini amin apsipang kapoy nam ka message jong asi tehang ni pilai are you sure ba pikwa ban anban no kene akau mo page nomor ba page hang ni are you sure you want unban this recovery email this may increase the risk of account loss kabamot ba hatu pila sisya ba pin kwa ban anban no itu ka gmail ban weng no ka gmail jong tu try re mo bat kani ka long ka ba ma bha la da piweng kani ka bandu ka account re gam le la da piweng sabu no thamai da jong pi kin ha ba pila tit pi mo te I confirm hang ne mo I confirm hang tu la I confirm pet ngan I confirm hang tu pet ngan I confirm no menta te aba te pila be unban successfully pila inam unban mental atau hang tu pinam unban successfully tu kalau along baik pengen penino baik kamdon syukum tu kalau along mental kalau syukum ni henry kalau along baik cancel pi kemudian hapren kasau sngi kasawan kasa weng no tu ka gmail rem pentun em hapren kasau sngi kan sa weng no tu gmail rem hang tu kamut subu nuk sama ngat pensahing ni subu lada itu inung di akau hapren kasau sngi ikan sel kan ni pila ban keren sungu tu bat i henry hang ni hapren kasau sngi bet kan ailat ipi bapin weng kan gmail bat pin bu thamai no daga jongpi tang ni hapren kasau sngi ka bumut lada pim lada i cancel ma itu inung di akau kamut kadang long ka jong i lada im cancel pat hapren kasau sngi kala dai bet ka jongpi henry ngakwa kan tiu ya baro ki kun kasi kun kara ki
para do parasnam bawa no milek ki kam tok no milek ki kam syukur la da pia dia tiat akau namar maki gitu ki nong tit ro kila ya tit ak sep ak trejitom jongki tengi de mas ngotu bala da de mangane ma pia caka jongki la dangi sya simbiang ki kadon kam sim bas ngosi bataka basya bakta si syadu kata-kata te nayalek ki kam tamulam mar bakadu ngiap kaju kam mentoi tu kau jongpi kam mentoi la da pila di pin satu biang la ni pin sa simbiang kata kalong tangka ke ba pen ranyi yang abat ya pi te ya nayalek ki kam sneu mo ngi lek ki kam ba bai para kasih perdo prasnam ngi lek ki kam ba te kidon ki hawaj na bantai ki nong tit kin sa don ki akau bakil aklat ke email ID yo la se te kum gitu akau ka ba ya pi la da pimla su ban chania la ni pimla su ban ka ba ya pi nai sim le da pi la ban chania bakidang kan mau email ID te am le pi la ban ya tit ya ndai kan mau ban an ban bat kidon kan mau ba I to change but should replace na shubu bujli mo change kamut bu replace kamut bu bujli da ka tu ka email chong pi te kan mau ba wei piru pila bu da ka email chong pi kan mau ba pidai ban kan mau ya ka password use kiri tikut kam le than re ya ka password chong ka tu ka email ba ya tu ka pidai ban kan mau ya tu ka gmail ber ka email ka permo ka email udai tu kerteng ka gmail ka debit ka gmail te pidai ban kan mau ya ka gmail kam tam ya ka tu ka akau jong ka email kenang ba pinom do te na pi replace bu thamai ru pidai ban kan mau gitu kenang ba pidi sa piru pinong ya bait ban laki weng ki weru listen ku be sya ka tu te kan mau ba sa subscribe sa follow no iba rambu na jing tresi tom te sutanat na marba pi sia pilong ki bas ngurit te hang ningen hikai pi med bat men sem ngan hikai lang klam da ya bisni we pi we ba hang no ban wang bat hang no ban bu knang ba pi sia pinom ya do iki akau bat hang knang pinyo jing ya rabun ka akau jangan ya rabe ya pi ngan hikai bi ya pi ngadai tai we ke kwa ban hikai bi ya barok ngamar ba barok omu bru batib lut dengan hikai bi ya pi step by step ke sepang kai iru sa kali po komen ngan sampai ja po komen ngan saya rap pi po komen mo hoi te kidon ki akau ba klempat ban ro bat kidon ki akau ba la ban te kidak ba klempat ban sa ban no se kejong pi badak kila ban an banyak kalau kom tamo te ku blei sibun ku blei jar ngo biang sa sisin blei terkerat ku do pi batu blei terkerat beli kalat kunti yo cai curi pi pendan lawai ba te ku blei sibun ana si follow ba subscribe ba rambos share perlok jong pi ki ba tiat akau ku blei sibun mo